Big win, what a team, what a player, massive one. Arsenal itwara FA Cup itsinze Man City ibitego 3-0, igitego cyatsinzwe na Odegaard, Kai Havertz ndetse na Calafiori. Ubona ko ikipe ya Arsenal itangiye neza, itangiranye imbaraga nk'izo yasorejeho. Arsenal niyo yatwaye igikombe cy'isi cya 2025-2026 nk'uko mubizi, ndetse akaba ari nayo itwaye FA Cup ifungura Premier League 2026-2027. Ndagira ngo tuganire gato ukuntu iyi Arsenal muyibonye ndetse n'ukuntu iyi Man City ya Enzo Maresca muyibonye. Man City ntago yari ifite Rodri ikigaragaraza cyo nuko agomba kwerekeza muri Barcelona uko byagenda kose. Rodri agomba kwerekeza muri Barcelona. Arsenal nta mukinnyi n'umwe urebye yaburaga mu bo yari ifite, mu bo bakomeye bose. Uri kubona ko Arsenal uko yasoje ariko itangiye. Gusa ikintu mbonye cyo Arsenal uyu mwaka izatanga akazi kuko mu bigaragara nta yindi kipe ihari ikomeye. Ikipe yari ikomeye ni Man City, ariko Man City yatakaje umutoza wayo Pep Guardiola. Urumva Enzo Maresca ni mushyashya kugira ngo abakinnyi bahite biyumvamo imikinire ye, bahite biyumvamo ibyo ashaka kubakinisha. Ni ibintu bizafata igihe. Ubona ko Arsenal ariyo kipe ishobora kuba iri favori yo kuba yatwara Premier League 2026-2027 ugendeye kuko uri kubona andi makipe. Chelsea ifite manager mushyashya, ifite abakinnyi bashyashya bagifite igihe cyo kuba bakwiadapta. Manchester United nayo urikwana ko igifite igihe kugira ngo ize kuba yakongera kugaruka mu yandi makipe akomeye. Wenda Manchester United ndayibona ko ishobora kuza kuba mu makipe atatu ya mbere muri Premier League, ariko kuba yatwara igikombe byo biragoye. Ikipe ya Liverpool ntago turamenya ngo se Liverpool ihagaze he. Liverpool ntago turamenya ngo bigomba kugenda gute. Ubona ko ni Liverpool idatanga icyizere, ni Liverpool utamenya ngo ihagaze. Yaguze abakinnyi bakeya ndetse yasoje sezo ubona itari muri forme nziza nk'izo Liverpool ubundi isanzwe ibamo. Bigaragara ko nayo idashobora gutwara iki gikombe. Ikipe ibona ko itiseriye ndetse inatangiye ibyerekana ni ikipe ya Arsenal yasoje neza, itwaye igikombe, isozanya n'umutoza wayo ndetse abakinnyi bayo bose irabagarukana, ndetse yongeramo na squad. Ubona ko igifite n'inyota yo kuba yatwara ikindi gikombe. Twibukiranye neza ko iyi Arsenal mubonye yari maze imyaka igera mu myaka 24 kuzamura nta gikombe cya champion ifite. Ubona ko noneho ifite inyota yo kuvuga ati reka turebe ko noneho dushobora gutwara ikindi gikombe cya champion cyacu, cyangwa se tukaba twagera kure hashoboka, tukaba twanatwara Champions League. Ni ikipe izatanga akazi, ariko akenshi bakunda kuvuga ko ngo ikipe yatwaye FA ngo iba yiteye umwaka. Sinzi niba namwe ariko mubizi, ariko ikipe yose yatwaye FA nta kintu na kimwe yongera gukora. La Liga yaratangiye, amakipe yatangiye gukina. Ubona ko champion zagarutse. Se we ni ikipe uri guha amahirwe mu Bwongereza yo kuba yatwara Premier League? Ni Arsenal, ni Chelsea, ni Man City, ni Liverpool, ni Tottenham. Ni ikipe uri guha amahirwe uvuga ati ngewe iyi kipe niyo ndi kumwe nayo muri sezita ya 2023-2027, niyo kipe izongera cyangwa se niyo izatwara igikombe cya champion. Mu yandi makuru ya siporo yo ni menshi. Rurangiranwa Cristiano Ronaldo, legend abantu benshi bakunda, ndetse abantu benshi badatinya kuvuga ko ari we mukinnyi wa mbere mwiza isi yagize, tutirengagije ko hari na mukeba we Lionel Messi. Cristiano Ronaldo yatangaje ko uyu ari we mwaka we wa nyuma akina ari professional player. Ni ibintu byatunguye abantu benshi, ni inkuru yaje ubona ko abantu ntago bayakiriye neza bitewe n'uburyo bari bazi ko Cristiano Ronaldo ashobora kuzakina igikombe cy'isi cya 2030 nkuko inkuru nyinshi zagiye zibivuga, cyangwa se ibinyamakuru byagiye byandika bivuga ko Cristiano Ronaldo ashobora kuba
agiye gutangira ya fitness kugira ngo arebe ko yageza 2030, dore ko iki gikombe cy'isi cyagombaga kubera iwabo muri Portugal, ariko bikarangira noneho atangaje ko uyu ari we mwaka we wa nyuma. Ese Cristiano Ronaldo niye mpamvu itumye avuga ko uyu ari we mwaka we wa nyuma? Nuko atabashije gutwara igikombe cy'isi, cyangwa se amaje kubona ko ibyo yagezeho byose bihagije? Ni ikihe kintu uzakumbura kuri Cristiano Ronaldo? Uzakumbura derby na Messi? Uzakumbura ihangana rye na Messi? Uzakumbura umupira we? Uzakumbura amacenga ye? Ni ikihe kintu Cristiano Ronaldo uzamukumbura? Andika muri comment uvuga ati ngiye Cristiano Ronaldo nzamukumbura kubera iyi impamvu, cyangwa se wandike ati Cristiano Ronaldo ntabwo yakwiye kugenda aka kanya. Gusa ijyari nuko yamaje kubitangaza avuga ko iki ari cyo gihe ngo Cristiano Ronaldo yerekeze muri vacances, cyangwa se mu biruhuko, avuga ati football mbaye nyahagaritse. Sinzi niba Cristiano Ronaldo naramuka asoje kariya ye azakomeza kuba mu bintu bya football, cyangwa se araza kwigira mu business ye, kuko n'umuntu umwe mu bastar bakoze business, n'umwe mu bastar kabisa afite business zikomeye cyane, kuko kuva Cristiano Ronaldo byamenyekana cyangwa se yaba umustar, ari mu bastar bakomeye bamamariza amakampani akomeye, ari mu bastar b'investinga mu makipe, ari mu bastar ubona ko bazi icyo bita business. Nkuko mubizi muri Al Nassr yarafitemo imigabane, hari pourcentage bamuhaga mu gukinamo, ndetse azakomeza guhabwa bitewe n'ikintu yatanze muri Al Nassr, cyangwa se urwego yashyizeho. Murabizi neza ko uriya mwaka yayihesheje igikombe cya mbere cya shampiyona mu mateka yabo, nta gikombe na kimwe bagiraga, ariko Cristiano Ronaldo ako gahigo nako yaragaciye, yerekana ko ari umukinnyi ngenderwaho, yerekana ko ari umwami wa football. Cristiano Ronaldo arigendeye, ariko asize ibigwi, asize amateka, ndetse ndabizi neza ko football y'isi yose, abakunzi ba football, abakunzi b'umupira w'amaguru bazakumbura Cristiano Ronaldo. Ntago ntekereza ko football izaryoha idafite Cristiano Ronaldo na Messi. Cristiano Ronaldo na Messi bari mu bantu batumye abantu bose bakunda football. Murabyibuka tukiri bato twakinaga football ya Cristiano na Messi, abafana Cristiano bakajya kwabo n'abafana Messi bakajya kwabo, ukabona nyine ni ibintu abana bashishikariye, ni ibintu abana bari gukina bakunze, ubona bavuga ati reka turebe ko natwe twazaba nkabo. Ariko iki nicyo gihe ngo nabo babashe kuba bagenda.